A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallimu wa nubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga uri penuh Allah, mga pagarya ami, mga bulayok kami ku Allah, at tumatanda nga matanus a pamamakinugan sang kaya oras amat tetendo miya katutuon na tanup man sang kaya oras sabab sa di tanu di ikapanaguntamani kung kipukito na yung tano ko mabubaloy asangan tano ko suguan o agama tano a agama Islam sa pagpamanganinakan ko Allah pakimbagian yan narakatano. So mga limo na mga kabarakat ama di dalam sangkay agawi alungan a Jum'a agiyas subituan sa Sayyidul Ayyam maana Pangulo o saslaan si ko mga gawi ko sold o pito gawi na minipantag panasang kaya ulan-ulan Syahrul Muharram ay maana na giyang kaya Zulqaida giyang kaya Syahrul Muharram na padai ko mga ulan-ulan apakalbinu Allah ay maana na giyang kutwa lang-ulanguan ama panggalabag kaon ama piya na ay maana napakalbinu Allah giyang kutwa imbalas yan na pagpamanganinakan si ku Allah apakalidas ng tanunian ulang-ulanguan api susun pimbarang at tiuba apakatuturon niyan si sagyang kay aliawaw o lupa pakapian niyan so mga panyakit pagpangagagadam tano pagpangagagadam o mga pagaritan mga Muslim mga panyakit na ayamala na suad na mga awida akalian rakatano na pakipukas sa uno Allah pakandekalano Allah so mga riski niya na rakatano mga halal kaande din akidaawaw uri penuh Allah si kudaniyang kasimba si iku Allah si iku tanday o kawiyaguyagian mga uri penuh Allah yang kaya masat tano iman to na masik na magagdam tano agyang kutwa pisusun aragawar na tiuba Allah pakatuturunan niyan sa gyang kaya masat tano na giutuwi sabab pagpinaguntamanan tano di tano di imang galbaka agyang kutwa mabubaloy asangan tano so Allah nabiyan tugian agyang kaya mga pagtao mga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukiyat tiruan yanun kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sekanu manatigu Allah ipirmiro ko mga pagtaw ay maana ini nagyang kaya mga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makalalabiyay si ko mga umat umyangang unaan ang mga nabi datar o mga kaum Nuh aguso kaum Lut kaum Shuaib ay mana naguso kaum Musa alaihi salam
sa ayabuwa kapakalalabiyagyan kay ang mga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabab kusiran na ayasipatiran na ipsuguiran sumapia na ipsepariran sumarata na paparatian iran su Allah. So Allah na inalwinian sa Quran agyang kutwa mga tao lu'inal lazina kafaru min bani Israel lu'inal lazina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Ini pamaninta wallah pimur kana tigu Allah susiranu to amia mangungker apad kum babataan o Israel sa minggulalan ko kater o Daud agus isab Isa awat ta Maryam. Inutunag yang ko to mga tao na sabab kuminderwa kasiran. Ayam ana na langulan adikabaya wallah na diiran diing gulaulaan. Ayam ana na mimalawan yang ko to mga tao na ayam ya balwisiran. Ayam ana na disiran din separ samarata. Diiran din isepar agyang ko to marata adiran diing gulaulaan. Na tantud na tigu Allah amiya karat-tarata agyang kutwa pinggulaw layran. Giutwi sabab. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na ayapitiru iyan. Wallazi nafsi biyadi. La ta'amuranna bil ma'arufi wa la tanhawna 'anil munkar. Aw la yushikanna Allahu azza wa jalla an yab'as alaikum azaban min indi thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Rawahu at-Tirmidzi. Ibtati Rasul sallallahu alaihi wasallam kumakakekapar ko ginawa ko kamapanggulaulan yun nakisuguyos sumapia nakisaparius sumarata kau pamakadini yung gulaulaan adikano sumugus sama pia na dikano sumapar samarata na ipamakoterkan o Allah ayam mana akasuguan yarkano kitalingumaan yan rakano ko siksa apuong ko Allah na urian yan na mamangni kano na dirkano din terimaan ayam mana niyan na upamak kaayan na yamat tanong na ditano sumugus sama pia na ditano sumugus sama rata na mga pamagitaanan sa pagkaturun no Allah agyang kutuwa siksa na aya keswa o mga tao na mamanganiso mga pipiar kano mga baramal rekano mga alarkano ikalak wallah na didin terima anu Allah giutwi sabab limut tano ko ginawa tano na limut tano ko pagtaw tano nagupangarap tano sadir ke tano pakaturun no Allah agyang ko tuwatiu ba nararangitian sa ayam mana na di tano ding gelebekan agyang ko tuwataman ap kegegatano ko kipesugun tano si ikumapia na kipesyaparan tano si ikumarata. Piterupan o Rasul sallallahu alaihi wasallam la ta'amuranna bil ma'ruf wa la tanhawna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaikum shirarakum fayasumunakum su'al azab thumma yad'u khiyarakum fala yustajabu lahum. Pakasugukan na tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam sama pia ayamana na mapanggalbak kiyudan agyang ko tuwaki suguni kumapia na kisepar ni kumarata kaupamak kadini utong gulaula ati Rasulullah
na pakipangarasyan kanu wala ku mga darwakar kanu mga raratar kanu adat ay mana nagyang kutuwa mga tao mga rarata mga sungklid na pakitaaman yan rekanu sus marata malipad sa siksa na urian yan na mamangani kanu mamangani sa mga pipiar kanu ay mana nagumura ku Allah sa mga barasimbar kanu mga malak kanar kanu na didentari maangkira mga uri penuh Allah giyutoy sabab ay mana na padkusangan tanu nalimut tanu sa ginawa tanu nalimut tanu sa ikupagtaw tanu agyang kaya akapesugu tanu sa mapia nakapesepar tanu sa marata kagiya amay kasakat tanu na minggulalan tanu agyang kutuwa mabibaloy asangan tanu nasu Allah na ayam maana na pekaligtasan tanu niyan sa giyang kuto ayam maana na siksa na di tanu kirampat ko kasiksa si isa giyang kuto ang mga tao ayam maana na minderwa ka na miyangarasi si ikuliyaw lupa ipitir o Allah falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna allazina yanhauna anissu وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون Guaniatihu Allah apa kalipatan ditaguon sa ginawa mo mga tao agyang kutwa piyak inang kakiran ayam anana ini pandukiran gyang kutwa ini tumakiran ini wasyat kiran na anto na ay kulawla na pagkataling umagyang kutwa siksa na pagkaligtas na miro na tigu Allah pagkalidas na miro na tigu Allah so sirano tuwa pesugus sa mapia na siksa nami agyang kutwa mga tao mga darwaka sa miyak karat-tarata siksa sabab sa gyang kutwa kaya panong klidiran giutoy sabab apa pemanganin tano si ku Allah aamay ka supagtaw na diniyang tirimaan supanduan na ayam mana na papamanganin tanu si ikwalla aamay ko basiran tiyubaan na makaligtas tanuron alangwan amyarat tiyaya na ayamalaan alangwan apasugus sa mapia mga uri penuh Allah yang kaya masa tanu na yang kaya kau yaguyag sa dunia na ayakatur onu Rasul sallallahu alaihi wasallam na kung fid dunya in kaannaka garibun aw abirus sabil ayam ana na baluyang kaginawang ka kung katatagu ka ku dunia sa datar kau mananangga katawan kay mananangga ayam ana na matag kabisita ayam ana na mabubaling ka si isa Mindanao na sumiyong ka sa Manila kaad na misyon kauno pama nagyang kutwa katatagu ka sa Manila nagyutoy mananang gakawon ay mananak na bakawon tetakna kaasar amakwang kaagyang kutwa misyon ka na magandud ka sa Mindanao na ay manaining na gyutoy kinirupano no Rasul sallallahu alaihi wasallam abaluyang kaaginawang kaamatatagu ku dunia sa datar kau mananangga ay mananak na manariw bagyang kaya katatagu tanu sa dunia na bayni darpa agya iplinta dan kana peteknaan amor mukarnangka kaya manana datar kasi yang ko tao ay birus sabil datar kau pekitas salalan ay manana pia kasung-kasang kaya dunia na iketiaring kagyang ko tao ras kakading kakatawan na gawiing ka na ragun kakading kakatawan na magindud ka sikupunan ka at titurong ka pagin tao sadayon so Allah na ayapitiru yan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara hiskan wa miyamaratiya na lidas niyo ang mga ginawa niyo ligtas niyo pakawatan niyo
ang mga ginawa niyo nagusop pamilya niyo si ku apoy neraka jahannam kagyang kutuan neraka jahannam na matatangked aayay petegunon na so mga manusia agugyang kutua mga lakungan ayak kaya sab giyak kunang kanan ahijara na isaw na tutulan na giyanan supyang beelan apesimbaan ang mga barahala na andid ni kaulugaw na kumanusia ada niyang paratiyay aswallah ay naong nakumarab agyang kutuwa neraka. Kumarab agyang kutuwa neraka jahannam. Kakagyagyoto ilawan sa garsulina aayam maana na ipagkidig agyang kutuwa neraka jahannam. Si isang kaya masatanoy man to. Na kapag kay manariya katawan na kaaginawang ka, andi ka miraramig. Ino mga dayo pa makakapantagi ka akapatay? Si isang kaya masatanoy man to na pagkilain ka, nagupagkinag ka. Adno to mga tunganayin ka, pagkababayan ka, mga bulayo ka, mga didisig ka ayamana, na ayamana na ayabu umiyanig ka na tiyari mawala. Tiurug na damakanaw, ad na sumya kita tiyanian, ad na miyawlo sa trak, ayam mana ini, na ding wama tadri nafsung bi ay ardin tamot, na ding ka din nakatawan, andi ka kapantagi kapatay, wama tadri nafsung mada taksi bugada, na ding ka panakatawan, antunay mapunggulaw lang kamapita. La ilaha illallah. Inong kayo ni di preparado, inong kadi ayamana nagyangkot wa kaya Fir'aun Umar ibn al-Khattab hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuwazanu fa in ahwan alaikum fil hisabi gadan an tuhasabu anfusakum liyang ayamana ini apan duan raketano Umar na pamagitong ang kaaginawang ka, kudar ka pa nakapakataling, umaw ka pumagitong ka. La ilaha illallah. Ilayang ka man sumanusia. Ay, ana na amay kumaya gagawi. Na ay pagitong niyan na pira, may alaban niyang kusalungan. Ay pagitong niyan na pera. Ay mana na may tago iyan na pera ka. La ilaha illallah. Ay naong. Sikus saragon pito gawin na ay pagitong niyan na pera ay anto na imiyata mo kiyan na daniyan din na pamagitong nga ginawa niyan ay amana na anda anto na ay amana niyan na daniyan din na pamagitong nga ginawa niyan anto na imini pangunaan niyan na amal sang kualungan amore. La ilaha illallah. Mataan na suo mga tamok almal wal banuna zinatul haya. So tamok agus mga buhataan na mataganan paparahisan aditatap sa dunia. Na ayamana na mapamagitong kaginawang ka na timbengang ka at tigu umar ko daw panadang ka panakapakataling kung ka pamagitong ako mga amal nagugyang ko to ka panimbeng ako mga amal kamataan at tigiyan amiyak kalbulbod agyang ko to ka pamagitungar ka ama makumapita amay kapya magitong kaaginawang kaiman. La ilaha illallah mga pagariya kapakay man iman to nakitong kaaginawang kawan de kami raramig upamakamapad ka giuraw ka so pagaring kaiman to na sakading kakatawan na mapita anas kap mani penggurao kan. Inilibang kaso pagaring kay manto madisig ka na ding kakatawan na amay paman kumapita isagaw ipito gaw inaskapman mana na ipagkayukot si sagyang kutuwalo pa giutwi sabab kailangan sumanusya na gyang kaya katatagutanus sa dunia na ditano mabimban upisusu na pimberang abarayat ko dunia kasukin ibarat nun ulukman al-hakim amat ta'anat tigiyan sa dunia na bahrun amik na kaluda na iya miya nabitabiya miya kadalan-dalam kadagara kafihi nasung kasir apak kemasaan kaamat ta'an din aminigar na bunso kadaklan si ingo mga tao mga urip no Allah ay miya pikirakan bagan tanong sarayagan di tanu di kekasukaswin madakla kapag yang mga ulama tano say ko kapambagiro na sarayagan nagyang kaya asambayang ang kaino
na kagiya so sambayang na paganayron na miftahul janna ginan igun si usurga na ino mga day makariri paraduka sa ingun si ikas ko surga ka so sambayang nagyan ni pagampaganay at pagitungan si iku mga amal na madakal ayam maana na biluin yan agyang kutwa sambayang yan ada daraynon yan si iku katatag yan si iku dunia miya panutul si iku masa uban Israel alaihi salam miya kang umaasa katabubay si iku Isa miya kang umaasa katabubay si iku Musa alaihi salam natigyan na yan Nabiullah hay Nabiu Allah nasak na tigyan manai na miyakan dusa ko sa malaadusa na ugaidat tigyan manai na ayamaanang na mitubat ako si iku Allah na panganiyang kaku Allah at tarimaan yan agyang kutu akyat tubatakan rilaan ako Allah panganiyang kaku Allah rilaan ako niyan na tarimaan yan pakataubat na ko niyan Pitero kono Musa alaihi salam wa ma zambuka qalat ya nabiyullah inni zanaitu wa waladtu waladan faqataltuhu anton ahay bai imian dusangka natigin ayamian dusaku nami sinako namin bawa ta'akurun sa bagu mama nabiyunu akan Allahu Akbar na ayako na Pitero Musa alaihi salam na ukhruji ya fajira awakasi liuka hay darwa ka abubay kading katigiyan penayamay pakaturun ng Allah agyang kutwa siksa apo ya pekapuong ko langit na matutong kaatigiyan manai nami parak sa kaming ka la ilaha illallah na luminiyo ko nagyang kutwa bubay aayamaana nami arup-rup tapos so iyan na tumiuron so Jibril alaihi salam na Pitero yan ya Musa ar-Rabbu ta'ala yaqulu laka lima radat tattaiba hay Musa na sukadnan ka na Pitero yan rakainong ka pumumugawa agyang kutuwa patubata hay Musa na bangka dikatawi bangka dikatawi so sobra sa giyang kuto sobra sa kalaidusa sa giyang kuto babay Pitero kun Musa hay Jibril na anton apa ni lawan ro sa giyang kuto ayam ana na babay na tigena tarikus sala amidan mutaammidan ayat tigena sobra sang kuto karataan nag miandu sa giyang kuto babay na so miyagak sa sambayang api tibubayan ayam mana na di inian di pamana kabaya-baya yan na ginawa kapit tibubayan subhanallah si kumasaw Isa alaihi salam na miya panutul amya kay sa alungan na plalakaw na miya kauma si isagyang kutuwa ingod na kay ko na makaw masisagyang kutuwa ingod na miyaw man yan nagyang kutuwa ingod at tanto din natitagumpiya sa mga pamumulanon nagutanto masusunod sa mga tauron ay mana naririskiyan sirano Allah na miyak kaw gupapan sumusa sa giyang kutuwa kapag kinairan sang kutuwa mga nga ang mga pamumulaniran na sekon kumiya makapipiraragong puman na sumiyagad sumusa alaihi salam si sagyang kutuwa ingod na miyaw man yan agyang kutuwa ingod na piyakiklido Allah piyakibang kito Allah na miyak kagiraw kun so Isa alaihi salam ya Allah na anto na ay sabab ay ni binasang kasi sagyang kaya ingod la ilaha illallah na ayak ko na ini wahirun Allah na sumiyagad si sagyang kaya ingdagyang kutuwa sa katawa mamang ini begakyan susambayang na miyamangunab si sagyang kaya lawas sa igiran na ayamana na tumiyog agyang kutuwa ini pamangunabian na ayamana nagyutoy ini siksa o Allah si sagyang kutuwa pagtaw sagyang kutuwa ingid nagyutoy ini binasaw no Allah malong kaman kerang-kerang amay kasusat ti manawalan
na ayabu di undi sembayang nasuama o di inasuina la ilaha illallah o kurtano agyang kaya masatano nasu Allah na ayamana nasurarang itian na di niya rakatano di itsuk di tano di manggalbak akaribatan nakasalaan nakadustaan na ayamana na di rakatano titaalik no Allah so siksa kadi kalokalo na ayamana na makapamimikiran tano na makatunod-tunod tano. Giyang kanan asambayang na inirupaw Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayapitiro Rasul sallallahu alaihi wasallam na upamatigyan upamatigyan manaikas sa mga pamanggakan o mga walay niyo. Law anna nahran bibabi ahadikum upamatigyan manaikas so mga paitaw o mga walay niyo nakataguan sa mga lawasayg na ayamana nagyang kutwa lawasayg akit tagusi ko mga pamanggakan o mga walay tano na di tanurun di pigo. Araaytum law anna nahran bibabi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin khamsan hal yabqa min daranihi syai'un qalu lam yabqa min daranihi syai'a qal kadzalika as-salawatul khams yamhullahu bihil khataya. Bakurkan watigu Rasulullah penutula udin anto na ipamandupati upamakas sa mga lawasayg na mabenday ko ay maana na paitaw ong gagaysar kano na diirun di makapigo ko umanggaw isa makalima. Eno, baad na tigyan akalamba si ko mga buringyan ang may tubo na ayapiter o mga sahaba na daden akalamba si ko buringyan ang may tubo. Na ayapiter o Rasul sallallahu alaihi wasallam na dataranan sulim ang wakto akapunasyan yamhullahu bihinnal khataya apakipuna Allah agyang kutwa mga karibatan na mga kadustaan. Idza salla ahadakum utiya sayiatihi fawadat ala atiqi fakullama raka'a aw sajada tasaqatat min. Igir atigin na misimbayan suisar kano na giya ko nagyang kutwa miyan dusan yan miyang galib kaya na marata na ipambetug sang kaya wagan yan na uman rumok ko agus sumudud na pagkaroro. Masya Allah ayam mana na giyang ko tading kadi kasimbayang nagyuto din kapagkaantir na kapagkilang agyang kutwa miyan dusang ka. Giyang kana na sambayang na ayapitir o Allah na inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar mata na susambayang na pagkasaparanan ko miya makarata-rata na gusto piya makasisingay ang mga katiro na mga galbak ko ayaw maanay ni mambo na ilan man giragyang ko tataw na bara sambayang na mata na sasana anta sa dita niyang kebinasaan ang kaino na kay katawan ta ayamana nakasasaparan ayamana nagyang kutwa sambayang yan kapaparatian yan ko Allah kapsimbaan yan si iku Allah na ayamana na makasasaparan to si iku di ikang galabag sa mga rarata nagupya makasising. So Abdullah bin Mas'ud na pitiro yan na iniisakan ko Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal qal as-salatu li waqtiha qala qultu thumma ayyu qala birrul walidaini qala qultu thumma ayyu qala al-jihadu fi sabilillah. Sikun si Abdullah bin Mas'ud napitiro yan na iniisakan ko Rasul sallallahu alaihi wasallam o anto na agalbak amal imiyaka piya-piya permir wa ayamana na galbak na ayapitiro yan na pagampaganay na sukasumbayang si wakto niyan. La ilaha illallah. Mana na ditano penakir ng kota waktu. Na anto na penatigian
Pitero ako natigo Abdillah, aanto na pan natina so ka pipi kumbala aloks. Ay naon, madakla mga matatano, bara sambayang ugid na miya karatarata ikapulokloks. La ilaha illallah. Ayamana na padanang kumang alaadusa. Ari mga wata agyang kanana ayamana na karata ikapulokloks. Ipumakutanan ng Allah seko marangit sa dua luksyan sa dunia na ayamana na ititiyagan rin anong panasusiksa ko alungan amor. Ayamana na adno tuwa pagkilay ta. Allahu Akbar. Mapda na kaya bubada na benengan. Miya kahit na mabnengan nga mapasang ikapal kasunata kasembayang ugay na da pakatanaan niya na patiro niya mayan sa sangko ba yan siya mayan agusiin na niya. Lumindung tano si iku Allah na pangin sabutan tano. Amataan asuka piye kudu alukso nagyanan itumutundog si iko kasimbang kasi iko Allah wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini masad naguhyo kumukadnan kaadid na simbaan kaarwar ku Allah nagusumbal aluks ka nayang kapiyepian. Madak lah mapi adat sa layo kian, marati adat sa loksyan. La hawla wala quwwata illa billah. Na pitara kang pamanatigin anto na unompan. Natigin al-jihad fi sabilillah. So kan jihad salalang ko Allah. La ilaha illallah. Miyakay sana si Rabi'ah bin Ka'ab nasak na tigian na pagigi ako ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadia kan di sirbisiwan ipagubaya kan nun so ayamana na ipagabdasyan preparaduan ko sa ipagabdasyan langwan na kailangan niyan na ayamana na dia kan di sirbisiwan so Rasul sallallahu alaihi wasallam na pitiro yakrak na tigian asalli fakala li salli pitiro yan rak na panganika ayamana na tina pamanganikan sa pangninka na ayat tiyo Rabi'ah bin Ka'ab apitero akan as'aluka murafaqatika fil jannah pembelian utamambu kumapika pamangni ayamana na sahaba ayat tiyo na pamanginakan reka nami pagpadaakan sa kakos surga la ilaha illallah ay nao ubasurya utian sumasa Rasul sallallahu alaihi wasallam qala awa gayru zalik na ayapitir Rasul sallallahu alaihi wasallam nasusala kausan uditi nasusala kausan na pitir ak na tigu Rabi'ah ahwazak gianan din ipangniakan na pitir Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'inni ala nafsika bikasratis sujud ayat tiga na tabangan karakan tabangan kasi iku ginawang ka o ayaw gupan nakaatiyin man iku ginawang ka napakandak lang kaso sujud. Ayamana ini napakandak lang kaso kapanambayang. Ayamana naliupan ko mga faradu napakandak lang kaso kasumbayan sa sunat kagiyuto. Ayamana nakipagpadaan ka si iku Rasul sallallahu alaihi wasallam nagusa ka tano mambo. Ayamana na amay ko kibubayaan tano ama pagumatan o Rasul sallallahu alaihi wasallam napakandak lang tano so ayamana nakapanambayang. Siapan tano sa mga farado na gusto ka panambayang sa sunat. So Rasul sallallahu alaihi wasallam nasiku din niyang kapakarag. Nagwani kundin ko ayamaana. Nakapasangan so Rasul sallallahu alaihi wasallam nalipiyak kilimudian sa mga darudupa yan. Natigyang kirana bakano di miug ayamana na si ako mapermaminti si iku Aisyah natigirang ko na miya kaayong kami din ayamana na si kamatatago ko Aisyah mapermaminti makaalimaw na sangkotwa din yang kapakarag na so Aisyah na si iku na sangkotwa masa na ayamana na di pagkalalakaw so Rasulullah kaya din sa bagar na si iku na kukini ayamana na kiyailayan yan sa inawidan so Rasulullah o Ali, agu isu isa ko mga sahaba na iniwat inuitiran si iku Aisyah na ayamana na miyila yung mga sahaba na tigiran anto na agyang kananamiyang gulawla ayamana na kiyata kawansiran
na sumiyong siran sa masjid kakagi sa masjid na ayam mana na ayam giutoy ayam mana na sa masjid na deket tao kwarto Aisyah na sa mga sahaba na sumiyo di siran sa masjid sa magigis-saraw siran sa di ayam mana na kaalkiran kaya takawan siran sang kutwa kailangan ko Rasulullah apagawidan na miya nagkun o Rasulullah tige na hay Aisyah anto nagyang kana na masusu agyang kana na mga sahaba anto nang kay amadakla di tiro Pakaguraok na tinay nao ipakila ka mga sahaba ipakawang kairan na tige na awi dia ko niyo na miyaki awid kun sa Rasulullah na miyaki panik si ikumimbar na kay ko na ayamana na mi panik si ikumimbar na miyang usiyat sa Rasulullah sa pitiro yan na ayyuhan nas wallahi mal faqru akhsha alaykum walakin akhsha alaykum ad-dunya an tanafasuha kama tanafasaha alladhina min qablikum fatuhlikakum kama ahlakathum. La ilaha illallah. Ibtat tigiyan ku Allah ka kena tigiyan o basok kamermer na kapupubri na kadat tamok na barong kusakanog ikalak. La ilaha illallah. Ugid na ayay pagkawanakan na ipagkalkakan rakano na sa dunia ayamana na amay ko giyang kaya dunia na makadaya mga rakano suka mapianon na pagurad-urada niyo sa datar o kaya sasako ya iron kaya pagurad-urad iron umiyangaw unaan niyo na mabinasakan watigu Rasul sallallahu alaihi wasallam sa datar o kaya binasairan o student giyang kaya masa tanong imanto at tanto dinamik miyakal agyang kaya bubayak ko dunia anak kaya pagurad-uradik ko dunia pakilain ka agyang kaya mga tao la ilaha illallah adi kelami-lami manian dina dikatawan ikapasigidu mga wakto ayam anana tanto akikasusonor balabaw so ana mga tamu kaya na bendi pamimikiran na anda tano penggisano tano pagkagayan tano ayam mana nagyang kota penilibrita udi na sunsaragata Allahu Akbar pemanukayan matanap kilain ka ay gira matitemagyang kota mga tao mga lay pirak mga lay kadato bigano Allah sa mga menang nakakawasaan na pakilain ka sigid suwakto na buhay ng gira ada tano aki makasumbuyang kadi din maali nagyang kotwa kakalami-lami ay mana nakasusonor na giuto ipakilakatanuron o Rasul sallallahu alaihi wasallam mimbulwi ka apa digang Allahu Akbar na ayamana na kay kustumira na miya tamang ka din mo untod sa giyang kota digangan ka miya kakwa ka sa trak na di ka din di malalang-kalang kau si sirbis-sirbis na din kakatawan ayamana na giyang kotwa kap sagad wakto na giuto ini kawan tanuron o Rasul sallallahu alaihi wasallam amay ko kabukanar katanwa gyang kay abarayat to dunia kamapiang ko dunia kakayang ko dunia apagurad-uradan o mga tao la ilaha illallah na mabinasakan wati Rasulullah sa datar o kaya binasaagyang kotwa mga tao aayamaana na miya nga unaan niya sallallahu alaihi wasallam na anto na ipitiro iyan ayuhan nas Allah fis kanubo ay naong nasiyapan niyo susambayang sa dinian dinutudi ikakasukasuin Allah fissala Allah fissala ay ibet-ibet nakapadi-padi kanubo na ayang maana na piyang mumuyor kanusutulan ng mga loks at tigo mga loks tano nasiyapan niyo susambayang ay naong susambayang nagyan ni pagampaganaya pagitungan ko uripan ko alungan akiyama na amay kugyang ko tuwa sambayang kang na miya kaapas miya siyap na mataan nagyutoy kaya paguntong ka na kaya pakaapas ka la ilaha illallah na amay pamanakayaman na binasa susambayang na mataan din na miya lapis ka na miya kambuumang ka gyuto ko na so Allah
na tirunian amay ko tinimbang na piyag itong susambayang oripan na tige na ilayaniyo ko oripanakan so ayamahanan na sambayang yan na sunat na kompleto niyo sang kanan amin ibagag asambayan. Giyutwi sabab mga oripan ng Allah igyang kaya sambayang nalalayon na di tanu di kesukaswin kakagi susambayang nagyan ni pula uso agama ay nao api apa na ayad na aditero at na api ako di sembayang mapi ako yadata maginawa ko mapi ako ikasirin-siringan Allahu Akbar nading ka din na maparuliagyang ko to abala so kapiyang kay adat kapiyang kay kaplok-lok sa kapupinidikang ka amay ko saka nada asambayang ka giutoy sabab ayamanang na matatago ko na si kunara ka jahannam agyang ko to at talo alandeng gyang ko to at talo alandeng na paganayron na gyang ko to agaya gyang ko to agaya si ko kiaturo awno Allah fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salawata wattaba'us syahawata fasawfa yalqawna ghayya pakatundugat tigu Allah kuurianira ng kutwa pagtaw ay mana na siko masaw Rasul sallallahu alaihi wasallam na petundu-tundugagyang kutwa masa na adinutwa mga pagtaw apakatundug ay ini begakiran piyang ilangiran susambayang kaayadin na inunutaniran na subaya aginawa ay nao na siguradun atigu Allah apakadembangan siran sagyang kotwa landeng kunara ka jahannam agaya dia kunang kota gaya na aya Petro ibni Abbas na gianan na landenganan si kunara ka jahannam atantua madalem nagutantua miyak kayaw-yaw asukon sa mga landeng kunara ka jahannam na pelindung siran ku Allah ku umanggaw isa makasanggibo puon ko kita taral o kayaw agyang kutwa gaya gyang kanana gaya na gyanan sa mga tao ayamana na piyang ilangiran susambayan gya ko na gyang kanana gaya na miyat tiro panalawasay ganan si kunaraka ayamana na miyak karatarata agyang kutubo satek sagyang kutwa matatag sagyang kutwa gaya na upamakamakatag si ko dunia na mabina sa sula matay sulang wano tao ko dunia la hawla wala quwwata illa billah ikadwa sagyang kutwa landeng wadi na wadil waila giya kunanan ang kana wadil waila matatago na na landing ayamana na paketimu anak kulang wana marsiksi ko naraka jahanna naraka na bagiinanan mga tao apapen akhir niyan sa wakto giyang kanana wail na malium bil akrabi wal hayat mapapanupun ana na mga urangan dida tarukoda gumangani paya mga ala di sunyog Allahu Akbar na bagiinanan o mga tao ayamanang napapen akhir niyan sa wakto lumindung tanu ko Allah. Miya panutul ko ba? Si kumasaw Bani Israel na miya panutul. Itang berantang aptog sa cellphone na kanay. Miya panutul agyang ko tawa sa katawa. Bubay, bagwataw at tiyari mawalla. Nakay kunakuan na inilebengo ayamana na inilebengo mga tao na makaunot sulaki niyan kay kuna ilebengagyan ko to abubay na kiyato sa nulaki niyan as sububulsaan niyan ayamana na mga bulawan na miyada na tiginadid na katawa na kanakyaw lugan na narwar sa giyang kota kiyat tipu akan sang kota kubur kokip lebengan sang kota bubayakan nami pikiran na gitu na mala utwata mo ka na ko na siwa yan na kumiyasoy kap kinut niya na gyang kutwa kubor na sudin sukyat turiyo kisagyang kutwa kubor na ayamana na miyailay niyan amiya kang buatang kutwa kadga miya kalala
na miya tutungagyang kutaliman yan, na miya kiyang gagaanan yan tumambon. Na miya kaguraok ko nagyang kutwa mama, na miya ling kiina yan at tigay na hay ina. Anto na idusagyang kutwa bubayakan, aayama na kiyato sanakan aso, bubul sanakan abulawan. Na ayama na iman to at tigay na kay kung beling ako na miya pansinak na miya na did na katawang kwa kiyaw luganon arwar kagya ko tumipu ako sang kota kubor o bubayakan. Natigyan ko na kaya lutak na tigyan na ayama na ilang kami atutungod ilang kaman kami atutungod na limang kuwayang. Na mapasang ikapa ayabo katang ko na mapasang ikapa na akhir sa wakto. Malu niyo man. Ayama na din yan tatagun sa Ginawa so sambuyang na amay ko sumibang alungan. Amay ko ayama na sidip alungan. Namin gagang at hinayo daw daan ida ako makasumbuyang. Allahu Akbar na ilan yung manuto. Ayama na tiyo mo kaagyan ko taka pamagistorya kapakaturo gadigyan ko taka simbang kasi ko Allah. Nagyutoy ini balasono Allah. Uriyan uto na tumranspertan si isagyang kaya sambayang. So sambayang nakatawan tanong madi kapakay so kasambayang abakada makapagabdas. Na ayapitir o Rasul sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsana al-wudu summa qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin futihat lahu samaniyat abwabil jannah samaniyat abwabal jannati yadkhulu min ayyihima syaa rawahu Muslim. Sadan sa tao magabdas na pipian yan nagyang kutwa abdas yan na urian yan na tirun yan ashhadu an la ilaha illallah pasaksi anak na dad na Tuhan na simbaan arwar ko Allah ay say sa adad na sa kutwa yan nagupasaksi anak na mataan na sa Muhammad na uri penung Allah nagusiugu yan. Ya Allah induan niya nagyang kutahay Allah. Allahumma ij'alni ya Allah na baluya kong kaapad ko mga tawa at tawabin. Ayam maana na miya makatawbat. Waj'alni minal mutatahhirin na baluya kong kapanapad ko mga tawa miya nga susuti. Na amay kon kagiuto ang kutwa taon na pipian yan swabdas na tiro niya nagyang kutwa. Dua na palakaano na suwalwa pinto o surga sa pakasulid na sa sadin sa kabayaan yan ng sumulid. La ilaha illallah. Masya Allah. Pitirop no Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulallah. Qala isbagul udu alal makari. Bakurkan watigu Rasulullah. Bagus sekano pengguna nawa. Si Iko ayama na kepunasian so mga karibatan mga dosa nagukipuro yan so mga pangkatan na pitiro irana uway hey Rasulullah na tigay na isbagil udo ay mamuhu fi awqatil bardi syadid ayama na nagyang kutwa kapanarutupang kako abdas ka sang kutwa mas sa akapanananggonin. Ibarat matanak na ba sa Pilipinas na dai sinay ay nga daditan di imi pagandisan ago may penalamatan ko Allah kasabab ko tanto amapia agyang kaya klaimiton na usay ka matago sa mga nga di amang Arab datar sa Masr gira man nga na mata nga di dempo kagda magyang kaya mga limangka ay manana tanto agyang kutwa katenggonian na kauto. So kung sa mga tawa ayaman na inutano pipi ay so abdas mga daani. Kagyang kay abdas na gayay kitendo si ko mga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam apakataling umasiran sa yaumal qiyamah agurran ayamana na makatitimnag agyang kaya mga buntaliran ayamana nagyang kaya mga parastano insyaallah keram sa abdas nasa din sa kubas saon abdas na pembaluyat tihaya ayam anak ko alungan akiyama nagyap nagyang kuto maana muhajjalun
Giya panagyang ko to mga umat Muhammad na pemakat ay mana na miya makasindesindaw na miya makaputi-puti agyang ko to mga airan mga limayran agyang ko tap kebas sa abdas. Ay mana ini. Nagyang kaya mga umat Muhammad na gyang kaya kapagabdas tano na langwa na pagkebas sa abdas na gyud to din ay mana na pembaluyat tiya sa alungan akiyama. La ilaha illallah. Ay mana ini na gyang kutwa kapagabdastan na kailangan ay mana ini na igira ko na miya gabdas sa uri pa na miya ratiyaya sa muslim na gyang kutwa kaya pamumugka na kharajatil khataya na gyutod ni kapliw umiyandu sa agyang kaya ngari ka. Na unaban ka so paras ka, unaban yan so paras yan, nagyuto din mambu ikapliw na kapag ko nabi kumyandu sa agyang kaya paras ka, sa taman din, ayamana nagyang kaya, unaban ka sumatang ka, may plag sa agyang kaya paras ka, la ilaha illallah, nagyuto din, kaya didas, na kaya antir na kiyaw na agyang kutamyandu sa umatang ka. Ayamana miya kalalay do sa sangkaya lawas sumanusyan ang kaya mata. Kakagyan din yan na miya ilayin ka, na minititik ko puso ka, na miyatiro ang kadila ka. Ino kuno to may kumatay tano na aya pagampaganaya ketno na sumatatan. Ay nao talagoy ka sang utak kubur na miyaw dudi na matangka. La ilaha illallah. Giyutwi sabab. Kailangan tano agyang ko to aya maana nakapiyepe itano si ko mga abdas tano. Sipan ko kapagabdas. Ayaw to sunat nagyang ko ta pagunaban tanong agyang kay adwa arauna 5 tanong upama sunat na peteron tanong so bismillah ape agyabuang ko ta bismillah na pumumug tanong sa pumumug ka sa diyang ka ako kugan ka ang ko to waig sang kaya ngari ka na ayam ana na tuigan kapman sa igagyang kaya ngirong ka na aya isngang kaon ayam ana na diyang ka ama kasol sa igsang kaya ngirong ka na ayap man isngang kaon nagyang kaya diwang ka na kau to kailangan na batano makapaniatan ko paganya ka pagabdes diyang kaya niat na ayak ya suatan orang ko mga parukunan nang utatigiran na ayam ana na peteron ka na may tolodo ugay na suniat na ayadar pa iyan na supuso pemikir na kaapsuti ka plimpyo ka pagabdas ka ayamana na suat-suat ka si iku Allah kau to sabab sang ko takap sumbayang ka kena ubakap banay pelapal kaon ka mada kelapal na dinya basi ko mga pamana kay miya suatan mo busi ko parukunan na yang maana na kena ba kailangan agyang ko to kilapal non kaya kailangan na sukap niat na pagunaban tano so paras tano na kailangan na sukap pagunabi ko paras na ilayang ka ang kaya paras ka ubadin adisay ay mana na di mabasa si sagyang kaya paras ka so malay beneng kailangan na rin na gyang kaya beneng ka na uba na diyon miraks ipagpuno ka sang kaya beneng na ay mana na gyang kaya itadwa tangila taman sang kaya baka na ay mana gyay ay mana na mabasa sang kotwa ayam anang nakapagunabing ka ko paras ka kapdanang ko mga farado ayam mana na paliugatang ko takaw nabi ko paras sunat apakatalon ugay na ayam farado na isa ganapang katlo kami ang ako sa sunat ayat tumundugro na pagunaban tano so mga 5 tano sa diyang kay praks tano agyang kay asiko ayam ana nagyang kay asiko tano kau pamakana di saya mabasa na disah agyang ko to abdas ka kau to aya pena kailangan na mapakasusugi ka agyang kaya mga kamerka aya mana na taman kau na ban ka ang kaya miraksang kadua sikong ka padanan say ko aya mana na farado wajib farado aya na aya tumundugro na sepon kaso ulong ka na ayad na taralbi nagyang ko to kasepwatan no say ko ulutano na ipagpunta no sang kaya benang tano na urian yan na sumanga dato na ipung belingan tano sayapman agyang kutuwa ay mana nakasipuatan ron sa makaisa-isa isa akele ako ron na ay mana na suig
Alam bakuliman yan na iniuna biyan sangkay at tangilan yan ay mana na inigiraong kasaya na taman sangkay suldo tangilang ka. Ilay isap manak yang bentay kurong ko isa amya gusero na doktor na kominwa siruman saig. Ugay na ayak kuan na giyang ko tuwa kaya sa puwak ulo na padiyan din ang ko tatangila. So mga lokstan, kanabong pagpada sumata, ada mo ko mga loks na ipagpunian sa mata na taman sa tangila di. Ada pa na pamana pagpadiyan ng sulig na di yung padang kaalig. Kau to. Na ayat tumun dugro o walas na pagnabantano so itano. Sa inang kaangkaw bidimirak sa giyang kay abuko at tulan sa giyang kay aaing ka. Kapadanan ko mga wajib ay mana na farado ko kapagabdas at kailangan akaw na ban piya-piya. Ay mana na iprax maal kaabayin rak sa giyang kay adubo ko sa giyang kay aay. Apa kay punak ya balong ka sa ini isig sangkay akapuran yan ka kay kataw na kadna pambelo ya tiya si iku alungan akayama. Si ko kaya pakapagabdas ka na malutan ro na nang kaan. Pagampaganayron ko kaya pakapagabdas ka na sumbayang ka peniata ka kadap man ubay mana na pamakay sumbayangan ka na luhur na baka petero au salli farda zuhri kasi anang ko mga andeng nanguta tigina na kapag usalli sumbayang ako tigin man ay sa peniata nga sumbayang ako sa paral wa zuhur apat rakaat ada alillahi ta'ala tunay na kanabagin wala nag ayamanaw to na petiron ayamanaw to na kenaw bang kapalapalan ka petiron ka na sisagyang ko to ayamana na tano dan tano ay piya-piya ka tagampaganaya ka suldi ka ko sambayang nagyang ko to takbiratul ihram kaya takbiratul ihram na sukatiroan ka sa Allahu Akbar kau to diyan ko to Allahu Akbar na sukipuruon ka kulima na paganero na kipuruon kaon na kepakay airapang kasangkay at tangilang ka na kepakay asangkay buba at tangila kataya kau to kepakay mana sayang ka ugay na di kepakay na ba sayang ka ginawa ay amaana na tloto puro at tangila saya malong kabububaan saya sangkay apan tagawagang ka gina ni kailaya koron ko kaya pamagusaon o mga doktor sa giyang kutuwa ay amaana na ukit-ukit o kasumbayang. Mga uri penuh Allah na sisagyang kutuwa kaya tiroang kaku Allahu Akbar na ayat manaw Allahu Akbar na ayat pituman tamana namala anasu Allah Allahu Akbar ubaya katirang kau na Allahu Akbar may ada sumaan niyan Allahu Akbar kau to so Allah pitmanan amala na sukun anda din ikatiroang kaku Allahu Akbar na la yazalu Allahu muqbilan alal abdi fi salati ma lam yaltafit na mat mi adap kasu Allah ayam mana nak kia sanguran kasu Allah mi adap kasu Allah kakagi mampu pitiruk Allahu Akbar na ayat tumundugru as-sunat na batian kasu doa ul iftitah adna mga duasan as-sunat ayam ananap kebatiatano kau to yang kana na doa ul iftitah na digita katano pimberang aki mumuray snono sumang andeng ase ki muray sangkota parukunan na tigina kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila adam pemana semi pun sangkota tigina inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-sama ubatan ubuku gega amia suatanu suma anana ada mana ikaswa tanurun